haptada leba khoi manipuri hanba oina khwaidagi lumba amadi sangba gallbladder ama haptada leba JR hospital na mai pak na lothokpa ngamkhre hariba gallbladder du khoi gi centimeter 24.5 amadi gram 530 lumi hairi aduga ana layeng bagi hiramda chawwa mai pakpa ama oirakpada JR hospital gi consultant hepato biliary amadi liver transplant surgeon oina thawbubiriba Dr. 𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐈𝐒 paumi singa koi unarga apama phongdorokbada India gi oina 2016 da Rajasthan da masagi sahi nifu taruk surabi nupi amadagi 30 cm sangwa gallbladder lauthokiba aduna khwaidagi chawwa gallbladder oiduna leiri masigi hek mathangda tha asigi October 2 da hospital asida masagi sahi nifu nipan surabi oinam sombungdagi Mr. Golmai Premita dagi lauthokiba 24.5 cm sangba gallbladder asina anisuba oiri haiba anaba asi gallbladder pipe ki oiba cancer ni haiba khanglaba matungda operation adu pangthoktuna lauthokibani haiba wafam phongdoragli masidagi natana lamdam asigi miyamna aruba surgery amadi lairakpa matamda mapalamda chaliba sing asi lamdam asidagi su asigumlaba chawwa surgery sing mai pakna tawwa ngamle haiba wafam su mahakna tara phongdorali oja sida lakchinibo point di ekhoi manipur dadi kariumbai layong khangok taba targa di inak nang laiba khoi Guwahati da chatpagi culture je khoi thaina dagi leirak mali ko ja khoi anaba am leirake haiba matam da khoi manipur dadi yengma ngamdre Guwahati da chalu rakana ka chuleba leina na te hairak pogum manipur da na jar haiba do Guwahati da chalu rakana ka chuleba leina na te hairak thadorok ba amadi achauba khoi manipur da ju khang hei doctor mayam lebiri operation aruruba tawong amba kayam su leiri adubu mapalam da chatlaga sen huntopaki mahuta khoi manipur ji da ju ongtang asumбаги mai pakna saung operation to wong ngamle haibadu akhoi Dr. 𝐍𝐿𝐻𝐶 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐈𝐒 oja masi akhoi kayumba government sector hai hajabada akhoi government hospital da kayumba masi achobagi operation tobagi facility je kayumba leibiba taragadi akhoi paisa lijadaba private sector da pusalaga layeng banga moidawa mi jing oiba taragadi masi kayamuk yamna khudong charani kayamuk yamna masada kana bo oigani haibdom tak thambiyo ja khoi akhoi ai yana madaina hapta da leba JR akhoi private hospital ko ai thak nangai hospital si ko ral to bire ko adagi akhoi adura na leng thabuk to girba doctor sing adagi staff nurse sing adagi staff sing man purum ko ai yam ai thanks to ni thak ngai ni kan ko ba akhoi thaba mo to ba akhoi profession ju masak khang na to ba profession ba sim pam masak khang to ba adega akhoi anaba amasung akhoi kaduga doctor adigi banata afaba mari ko thamga aina anaba yengdoribani aina anabani habigi sila ko fadana ana layengi treatment chathaba sila ko khoi phaba oi adana manipur sila ko health sector sila oiragadi manipur gi de achuba akhoi hospital leiribe akhoi jenims hospital leiri adigi sonda akhoi rims leiri ari atai leiri oiraga so ko si phawdara akhoi yam phajana akhoi ana layeng bi ko chabaji phangdabagi awaba mai unadana he watho oinaribane aduna mai magi profession da leiba doctor sing mai par bokso aise ai ana layeng bi damuk tagi aina tamjuru ba doctor tamini ko adro zakai phadana yenge ai ba chida ko na to bi bo lever mo so ai lever ne phadana suge waja mo so ai phadana ai waja gi to ge any mai magi profession do atu ikai khumdara ma chak khanga gadi phagane bo adro manipur se ko gi yung ana layeng gi lamdi ka na ko gi medical tourism haina ba da boda si matam pharing matam di mayam mar gi ari Bangladesh ke ate map na bawra sida koi manipur jengula ai jim sta jengula ai ni si hospital jengula ai ni ade ba bina lai ni ko si am ko gi lai ni ko ado hujikti kanu habda manipur gi oireba laga ki bakhad laireba hospital singa sida fajana magi equipment regi magi laireba man doctor fajana jengbi da haibagi thawsade haiba lakpadagi laireba ye pangkhe makhada leireba mayam pun baksu hingning marina anaba bi lam gotamda hekta ko private hospital ya gan sen thum jam lo hingon jon thokpa ko ari tawruga jingna bi leiri ne bo akoina hek akoina anga muni matang hek to ko manipur kai sage dibugor hadi loire ne asagi dibugor alu chadere bi ne bo loi ne bo hujikti si leire aduna ngana ko JR hospital da ko gi yengu nupi masagi chai nifuga nipan uksurwa nupi amada wagi mahakchangi gallbladder do 36 cm na hebentro du yam chaw adu mai pang lo thu do adu JR hospital da surgery da ade ke mam to da doctor singji jam pajana thabuk to heb tai ade magi equipment ko operation to bura changa da macha ade ki to doctor do pajana to re map no to ko si mayam mang pusi nuai sumai da pho thabuk ki ko karano
मादी ओलंपिक तो तौरे फंगे ओलंपियन अदुने हाइरे डॉक्टर कराना अदुने कोई इरे बा उजेयबो ये कोई माई उजेयबो हिरम हिरम खुजे मुदा पृथ्वी की ममांगदा माई उजेयबो अदुना आई पोगाना इरे बा मणिपुर मांगना बगी पोपी पमदि काना देबो आई म पोपी दंग इरे बा मणिपुर मैडम से सखुद हरे इंडिया सिगी माई ओइरे हाइबु गुदो को तोंगदनेबो उन ख्वाइदगी मरु ओइबदी हेल्थ सेक्टर हाइबसने अखोई मेबगी हेल्थी सोसाइटी में ओइद्रगदी मसाउ फबो ओइद्रगदी अखोई अफबो अखोई खुदाई ओइरोदनेबो अद मणिपुर के दौरे चानबा फब चिंजाक फौंद्रे इसिन उछत की फिम अखोई फलक्तरे अदगी लेतादबा पुंसी म ओइरे मसाई मेम हो लेबो तमु खंगतरे अदुनदी रेस्टस ओइ लेत्रबा अदगी मणिपुर दी अनागे हक्सांग लायेंग द अखोई आपनो सोक्सिलकपा ओइरे रबलेंग अदुन नुवाइतना डिलिट केम ले थोरियान सिरे को अरे ngang जो कोई अथलेटिन दा अंगांग मा सीरा लेरमे अदु ता लेरमे आइबा पुनम ड्रग की प्रोबे हेंगलकपा अमगी हेंगलकपा पुरा कोई अपु पांद्रब लेंगा लेत्रब अमगी फिल्म दा लेबगी मणिपुर लेरेबा अदुना स्वाइ चुम तोबुस दा कोई हेल्थ सेक्टर दा लेरेबा करेबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग मैम पुनम न लौरिबा थौदांग से यामना अखोई सिंथानिङाइ ओइ अदुना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग जेंबिर तारागसु अखोई ने आइ अपिन निको मायमरा अपिन अनाबा लाबा तमदा ये को दरा पैसा लाभ ने रगा याम हेलोबी दबो मतलब हम थोबुद्र लोबी बो अदा कोई अनाब से कोई असी बो दा कनो दा प्राइवेट हॉस्पिटल खदि अमक थंबतम दा पुथोप गमदना लेबे यावेबो पैसा तो मागी सिद्रिंगे दा जेंबगी बिन मयाम दो ताखिबदो अदु भोबो कोई पीबा गमदना आई अनाब लोजरोय कानगा पाउसिरा कोई थेंगनेजरी सिनेबो सो तो यावे दा कोई मरो ना थागे नगाइदि हेल्थ सेक्टर से फगलैसे अदे जे हॉस्पिटल याम नुवाय ngarangi aduk chawrba kogi 30 cm sama gold brother ma phana lotokhiba to go ma adu mai pakhibudo adu doctor surgery to ba do mana tamjuri thabak dugine ma mai pa bani an mongona thajabam leirabani hoji pun bakta ma ko tan tan dorobani abi ai ing view to boina adugi sumaina to pami aduna aina apin tawjuri madi hoji government ki bakhada leiraba primary health center sub center community health center singma pun bak dei mam se maming di oin lei doctor nurse staff अदगी मागी इक्विपमेंट लोई वातना लई रेबा हाइदि जिरि भामगी दिसे होप चांसे बावरे एक्सरे बाव लौनगाय लेतबगी फिल्म द लई रेबा एक्सरे मचिन बाव लेतब लई रेबा सि येंगुनि येंगुने सि कबाय तौदोनोबा अल्ट्रासाउंड लोगे हाइबाव द अदु तौदो येंग ओबसे अदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने हाइबाव लेरगो तमोदा सिबो वाटर लई रेबा अदर मसि मुंदे जेंबिउ ओलेगा के बखादा लईरबा पेरिफेरी द लईरबा कोई हॉस्पिटल सिंग मा पुरमगसे फजना कोई वचक साबा डॉक्टर नर्स स्टाफ इक्विपमेंट मई इसिंग भोग फगनबा ऑक्सीजन फंगदना तो यावरिनी ऑक्सीजन फंगदना इनक तक स्वाइ दउ तद इफान से थोखरि दुदी येंगो बसे सि सुमाना कोई सिदि यारोय अदुना खितंग हाइदेगिबा चथोकिबा अमदगिदि अंगांग उनदोरे अदु सोय हारगदि सगाय सार पोरई मिने सगाय सार खो चांतान पोरई नेबा येंगो सिगि फिल्म द लइरबनेबा अदुना मासे कोइना मुन्न लगा पाइबिरिबा मायाम शासन गदि पीआर गवर्नमेंट को अरे मायाम पुन मंगसु हेल्थ सेक्टर सेदि कितंग अकुय अपरम लइतनबा फजन येंगनबा फोनबा मा लखुत पिउ अरो प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना फजन येंगेबो खोलेबा मायाम पीआर हॉस्पिटल थागेनगाइनि अदुना प्राइवेट हॉस्पिटल येंगो मतमदा सोगि पैसा दो केता अकुय मायाम नदि अकुय याम लवे इ चुपे गाइनबदो अरजु हाइमली हाइजिन मानबो ओरगसु को अदुगसु लखम चौबो मिनिमम अकुय लौबिउ अदुना याम हेना तो बिगनु अदुना ngang ziar hospital ati mem thagachari ai thamya yamna nuai ojan thambiro wafam ase akoi private sector da anab laing chathaba matam da koi pesa kawi hair ga pukhat pangam da na anab khangjalaga leiba praja su yaudaba natte adubu anab am pholokpa matam da pesa lai haibagi view point du da kha ubi bana taba nariba mi dubu kamaina fahalaga mayum da halangani haibagi wakhan namadi asu amna chawraba गोलबेदर जिआर हॉस्पिटल थोखिबा हाबसे यामना माइ पाकप नि हाइजनिंग ओजागी साइट की सु अमदी कोइ नोटिस विंडो की साइट जो ओजा दुगा